Evara xoş binerin çarpel medya işe bisem ez û rêzdar Ziya Avcî nivîskar û lêkolîner em bi were em ê medreseyên behsa medreseyên Kurdistanê bikin û her wiha destxet û keşkûlên ku di wan alimên ku di wan medresa da mezin bûne û tê gihîştine û perwerde bûne em ê behsa destnivîsê wan bikin û keşkûlê wan bikin. Helbet cara dinê jî me behs kiribû ka em ê bi firehî behs kiribû ka medrese Kurdistanê li ku ne, çawa ne, çawa ders dîtine û çawa birêve çûne her wiha ew alimên ku di wê da perwerde bûne wê demê helbet ji ber ku matbaa û tiştê wisa tune bûn bi piranî nivîsê wan, pirtûkê wan, berhemê wan bi dest hatibû nivîsandin. Ji bo wî jî navê wî destnivîs ya jî destxet tê gotin û keşkûl jî ew tiştên ku di nav wî da ew berhemên ku di nav pirtûkekî da ya jî berhemekî da top bûne ew jî navê keşkûl e dê birêz Ziya Avcî behsa wan yekû bike wana şîrove bike cardin ji serî de kîja çi û hinek jî behsa bernamaya me bike ka em ê bernama xwe çawa birêve bibin û tiştekî din jî eger hebin pêşniyarên we li ser birêvebirina ya jî naveroka bernama me hûn dikarin ji me re binivîsînin jî û em ê li ser bifikirin ku maqûl be em ê li gor wî xwe biguherin jî û dîsa em hazirin û em gelek kêfxweş dibin bi pirsên we û bi têbiniyê we ege hebin ku hûn ji me re binivîsînin dibe ku tiştekî me kêm zanibe hûn zêde zanibin bi kerema xwe ji me re jî binivîsînin û ez dibêjim birêz Ziya Avcî tu bi xêr hatî carek din bernameyê de û tiştekî din jî ez dibêjim me ew kiribû ku em mehê carekî bername çêkin lê me nihêrî ku zav wext keve navbeyne hinek sar dibe me bernama xwe xist du hefte carekî em ê du hefte carekî bi we re bin. Berê kek Ziya Avcî tu bi xêr hatî û fermû. Gelek spas û ez silavê xwe li we li tev bîneran dikim hêvîdarim em îşev di beşa duyan ya bernamaya xwe de hinek tiştên balkêş hinek tiştên hêja ku di dîroka edebiyat dîrok û di medreseyên me de pêk hatine û bi pêşkêşê bînerên hêja bikin. Me cara din bi tevayî behsa bernamaya xwe kir. Yani bernamaya me çi ye? Ev bernamaya han çi ye? Em ê çi pêşkêş bikin? û ew çavkaniyên li ber destê me ne çi ne? Me kurtî behsa wan kiribû lê dixuyê belkî ihtimal e ew kêmasiya mibe ez nizanim hinek bînerên me yê hêja di vî warê de ew pirsan kirine ez dixwazim beriya ku em derbasê mijara bernameyê ya îro bibin bi kurtî di vî warê de bînerên hêja ê ku me nekariye em wan baş agadar bikin carekî din çend gotin li ser bernameya ku wekî rêze bername em ê pêşkêş bikin ji bînerên hêja re agadarî bidin. Beriya her tiştê cara din jî me gotibû ev bernameya me ji bo kesên ku li ser dîrok li ser dîroka edebiyata Kurdî û li ser dîroka medreseyan li ser dîroka alimên me ku di medreseyan da perwerde bûne û mezin bûne û dîroka ku bernameya din de me belkî ji bîr kir em bêjin dîroka tiştekî din jî ku gelek mühim e dîroka xettat dîroka xettatan ji ber ku di van destxetên li ba me de nêzîkî sî çil Qur'anên ku 300-400 sal heta 500 sal berê niha ku ji aliyê xettatên Kurdan ve hatine nivîsandin em ê wan pêşkêş bikin û
مشارکت دن آبی برنامه میماریا مدرسه یانه او کسی که دوی والدا ام بیجن لسر میماریا مدرسه یان بخوازن ببن خودی آگاه دکارن جوی برنامه ما کو امی پیشکش کن استفاده بکن دوی خصوصی دا یک بریا که از درواز مشارکتم بم یک نمونه از خازم لسر و میماری بدم مدرسه میرداود yani medrese Mirdavut Hizani em bêjin li gor astronomiyê li gor stêrnasî hatiye avakirin. Ew kesên ku em bêjin divî warê da bixwazin em bêjin bibin xwedî agahî û divî warê da ku lêkolînê wan hene dikarin em bêjin li ser avabûna avayîsaziya mîmariya medreseya Mirdavutê Hîzanî بخابتن هنا نویسنه دیواره دا و کارن خدمتکی گله که جا بکن وقت مثال مدوگو مثلا مدرسه سورا جزیره هیا و گله تشدن ev یک çavkanîme du ewen du berhemên hêjane ku ji alî Seydayê Birêz Mehmed Elî Qeredaxî ve hat amadekirin yek jî neh cild bi navê vejandina dîroka zanayên Kurd di destxetan dane. Ev neh cilda teqrîben 4-5 hezar rûpelê kitêban ye. Ev berdestê me heye me latînizeya wî kurmanciya wî jî amade kiriye. Hêvîdarim ku demeke nêzik da em bêjin bikeve berdestê xwendevanên hêja. Çavkaniya me din ku divê bernameyê de em ê jî istifade bikin keşkûlin. Ev jî cardin ji aliyê eynî kesî ve ji aliyê Birêz Mehmed Elî Qeredaxî ve hatiye amadekirin heft cild keşkûlin heft cild keşkûlên cuda cuda yên kevin yên em bêjin kêmasî 100 sal 150 sal berê nehatine nivîsandin ev keşkûlin û em ê di her bernameyê da li gora imkana xwe bi kêmasî keşkûlekî em bêjin bidene nasîn navaroka keşkûlê bi bînerên xwe ra bidin nasîn ka di navaroka wan da çi heye û program bûya we yani çavkaniyê me ev 16 cild berhemin em ji van 16 cild berheman istifade dikin ne wek ku min lêkolîn li ser wan 16 cildan kiriye Seydayê Birêz Mehmed Elî Qeredaxî lêkolîn hem lêkolîn hem amedekariya van 16 cild berheman kiriye û wezîfam min jî ew e ku min ew kirine latînî kurmancî û ez vê bi bînerên hêja yê çarper medyaya re parve bikim. Hêvîdarim ku kesê ku divî warê da lêkolîn dikin û kesên divî warê da em bêjin xweyî mereqin jî istifade bikin. Ha keşkûl gelek kes dipirsin keşkûl çi ye? Keşkûl ew e ku cure ava tişt wextê ku mirov têken ava tiştekî da ew dibe keşkûl. Yani cure şeirên ava şairan wextê ku mirov di defterekî da berhev dike û navê wî danîne keşkûl. Keşkûlê berdestê me hene ku 500-600 rûpelin. Şeirên bi dehan heta bîstan şairên me klasîk ê kevin tê de hene. Ev fayda wî çi ye? Yek fayda wî tenê em dikarin bêjin û mîsal jî ez dikarim bidim divî warê da heya 30-40 sal berê niha her kesê yani gelek kesan em bêjin herkes em nebêjin gelek kesan texmîn dikirin bawer dikirin ku û Ehmedê Xanî tinê berhemeke wekî memûzînê afrandiye. Kesê nedgot ku dîwaneke Ehmedê Xanî heye. Lê di nav zaman da di saya wan keşkûlê wiha di saya wan destnivîsan îro em dikarin bêjin dîwanek pêk hatiye yani dîwanek ku Ehmedê Xanî ji dervê memûzînê dîwanek jî nivîsandiye. Yani van 30-40 salan da bi dehan heta
45 شهرên Ehmedê Xanî di destxetên ku em li ser setkirin ew keşkûrên ku em behs dikin diwan da hatine dîtin û di saya van destnivîs keşkûran da dîwana Ehmedê Xanî pêk hatiye. Em tinê Ehmedê Xanî Birêz Ehmedê Xanî mîsal didin. Bi dehan ew ê me hene şairên me hene ku di saya van destxet keşkûran da berhemê wan em bêjin hatine dîtin û ev bêguman ne hewce ku ez bêjim ji bo dîroka edebiyata Kurdî tişteke gelek hêja gelek pîroz e. Mamoste em dikarin bêjin keşkûlê bişibînin deftera rojane. Belê wek deftere her tiştekî ku dibihîse têda dinivîsîne. Belê deftere wek deftereke wek not defterî ku deftera notê ve lê ew deftera notê ne ku em bêjin tiştê wiha rojane têda hatine nivîsandin. Zêdetir ji bo em bêjin kesekî ji xwe razî biye ji xwe hezker biye û defterek ji xwe re ew em bêjin bi dest xistiye û di wextê cemaetekî de dîwanekî de rûniştine em bêjin wextekî ku ev televîzyon, radyo falan tiştê wisa tune bûne. Dîwan hebûne, dîwanan da jî bi piranî em bêjin dîwanê aliman da behsa şe'ran biye, behsa edebiyatê biye, behsa tiştê din bûye. Wextê ku şe'rekî em bêjin ku xweşa wî çû hatiye gotin yan bi nivîskî cihekî bi dest xistiye rabiye yan bi xwe nivîsandiye defterê da yan jî bi hinekan de nivîsandin û em ji wê re keşkûl dibêjin. û anha ji van keşkûlan hev cild ku Seydayê Mehmed Alî Qeredaxî berhevkirine li ber destê me ne eger temenê me eger evrê me têrê bike tîvîdarim ez wê jî bikim Latînî û ê ku soranî ne taqeta me heye soranî çünkü goranî jî têde hene. Em wan wergerînin û bikene kurmancî û pêşkêşê berdestê kesên ku li ser edebiyatê, li ser dîrokê, li ser em bêjin destxetan li ser diwan warê wiha da lêkolîniyan heye jî îstîfade bikin. Belê. Belê em bi hêviya temenek dirêj dikin ji bo te mamoste. Nebê? Migo hêviya temenekî dirêj dikin ji bo te. Gelek spas. Walahi elê em hêdî pêş da çi eger hêvîdarim em ew bikin yani. Em wan jî bikene Latînî kêma bine Latînî û em bêjin kesê ku astenga wan xwendina alfabeya Erebî da alfabeya Erebî ez nav ew de biqartînim hebe jî îstîfade bikin. Belê programa me ya îro û du destnivîsin hebe em ê pêşkêş bikin li ser wan bisekinin û keşkûleke lê serê her tiştê de ku me di bernamaya xwe ya destpêkê da gotibû em ê di her bernameyê da destpêka bernameyê da qasê 5-10 deqiqan ew destxetên ew medreseyên ku ev destxet têde hatine nivîsandin û em bêjin cilda ewil ji herfa Ayê dest pê bikin yani herfa elifê dest pê bikin heta herfa dawî û pêşkêş bikin. Me bûyî awayê gotibû bûyî awayê eca îro jî em ê behsa ew ê bikin behsa herfa yani tîpa elifê tîpa Ayê a cilda duduyan yani ka divê cilda duduyan da kîjan destxet di kîjan salê da di kîjan medreseyê da hatiye nivîsandin. Me evî jî gotibû yani mebest ji vê lîsteyê ev lîsteya navê medreseyên ku ew destxet têde hatine nivîsandin mebest çend mebest jî hene yek ew e ku ew navên medreseyan di vir de derbas dibe ew kesê ku bixwazin em bêjin lîseke rê ku pêk ê medreseyan li gora alfabetîk ew bikin binivîsin dikarin ji vî îstîfade bikin
دودیان تشتکدن دنیشانیمه که لکردستانی جالی سیداین کردان و جالی مدرسه کسی کود مدرسه دا پرورده بونه yani جکیجی سالی به دست بکرده هم بجن هم کتاب درسی هم کتابین کو عالی کاروانین کتابین درسینه او نویساندنه جبر کو من گفتم کو yani medrese dü vazife liser hebune hem çapxane bune hem civaşaxane bune çapxane bune jber ku çapxane viçaxê tune biye bi dest nivîsandine weşaxane bune jber ku weşandine ewan kitêbên ku ber destê wan bune em bijin dersên rêzê da yan jî alî karvanên kitêbên dersê ewan zêde kirine yani biyawê me gotibû Veja îro cardin herfa elifê em dest pê dikin yani herfa elifê teqabilê çend tîpên çend herfên latînî dike em wî jî geleke bêjin hem aye hem eye hem êye heta hinek î jî têde heye û em geleke wî îzahatî jî bêjin îca ewa me ewil îro şirûveya Mele Muhammed Şeranişi. Şeraniş em zanin ku ciyekî gelek nabodenge li ser istiareye û Qasım Namward yani kesekî navê Qasım Namward di sala 1628 da di medreseya Ekilê da venivîsiye yani li ber kitêbekî nivîsandiye. Yani liber du evji em dixwazim bêjim du terim em ê bikarbînin yek benivîsîne yek jî benivîsar e. Yani ew nivîsa li ber nivîsek tê nivîsandin em jê re benivîs ez dibêjim yani eger pêşniyar hebin kesê ku ser ziman eleqedar dibin dikarin pêşniyar ew nivîsa ku li ber nivîsekê hatiye nivîsandin ez jê re benivîs dibêjim ew kesê ku wê nivîsandiye jî ez jê re benivîser dibêjim. Yani eğer peşyar hemen em dikarin okuyorum. Veca medrese Ekilê bu şeyda dibêjî ku Ekil ihtimale belki yani yan Egil yan Elih yan navekî wiha bibe yani piçek şik ser ew heye. Belê ewa ducan cardin şirûveya qasîda bordiyeye em nakene nav detayê ew ê yani navaruka ew çünkü bi hezaran destxetin em bername me dest nade ku em behsa ew bikin navaruk em tinê em ê navê ewan bêjin navê destxet mamoste li vir em ewkek jî bikin qesîde çi ye pêşî em behsa wî jî bikin çünkü ew ê zav derbas be di nav gotinê me da belê qesîde yani ewa xezela dirêj e hinek kes dibêjin wextê ku şêrek ji sêzde yan çarde beytan dirêjtir be dibe qesîde ya hindekî dibêjin 15-16 yani 15-16 beytan dirêjtir be jê re qesîde tê gotin yani ew jî xezele lê dirêj e yani em bêjin hinek dibêjin sêzde çarde beyt bidibe qesîde hinek dibêjin 15-16 yani divî evê da divî warî da ewek tune yani li hev hatinek tune belê yani qesîde ew êca ewa me dudiyan Abdullah Kurê Yunus li Wanê di medrese İskenderiyeyê da nivîsandiye min pirs kir bi rastî li Wanê medrese İskenderiyeyê yani anha nemaye yani eger mabişin yani medreseyek wisa hebiye ve hebiye belê ew jî di sala ew da di sala 1795 da nivîsandiye ew yani ewa şirûveya ew qasîda bordiyeyê belê ev kitêb dibe berhema Süleymanê Xanî ye Süleymanê Xanî eca Süleymanê Xanî jî dibe li bajarê Xoşebê vê berhemê nivîsandiye
Eca ev mesela xanî ez dixwazim li vir çend gotinan bêjim. Em dizanin kesê ku lêkolîn li ser birêz Seydayê Ehmedê Xanî kirine dibêjin ku ew ji wextê ku ji Cûlemêrgê sala 15 da ji Cûlemêrgê hatine li cihekî Zêrînak navî Zêrînak ciheke nêzîkî Xoşebê wî wextê kelha wî hebiye cihekî ew biye yani ez bawerim belkî heta bingehê mîreka Xoşebê cihek jî li wir biye hatine li wir bicihbûne ja ihtimal e ku hinek kesê ji malbata pişta yani em bêjin pişta çûne evê pişta çûne bazî lê zanî بله babkalî niha jî mexbera wan li ew ye li gundê Zêrînakê ye û em naxwazin dirêj behsa vê ew ê bikin ca ev kesê ha jî ku navî Silêmanê Xanî ye û ji Xoşebê ihtimal e mezin belkî ji malbata Xanî be aniha jî em bêjin em dibînin ku gelek kes ji Başqede ji Xoşebê ji Gulpinar heta em bêjin Kavaşê hinek malbat hene ku xwe em bêjin nifşî ew ê dihesibînin خانیه belê em dirêj nekin evî yani ev dikarî kesekî ji malbata Ehmedê Xanî be yeka din şirûveya Ehmedê kurê Heyder e li ser Qul Ehmed e Qul Ehmed şaireke û îca li ser wê em bêjin ev destxeta han û ew e em bêjin şirûveyek nivîsandiye îca tiştek din ez li vir antîparantîz dema xuya kirin yani bi hezaran destxetin Seydayê Mehmed Alî Qeredaxî tenê lîsteya wan çêkiriye hinek destxetene 600-700 ropelin yek wextê ku mirû hemû çap bike dibe bi sedan cilt yani ji taqetê derdkeve ji ber wê ew ê vê metûdê bijartiye tenê navê wan destxetan îca ew kesê em bêjin ku bixwazin lêkolînê bikin bixwazin û dikarin xwe bihêne Seydayê Mehmed Alî Qeredaxî belkî aniha ew destnivîsên kitêbxaneyên ku li Bexdayê ne yan li Koyê ne li Silêmaniyê ne ev destxet belkî gelek ji wan bi dest nekevin lê bi wasita Seydayê Mehmed Alî Qeredaxî dikarin ji wan destxetan îstîfade مامۆستا tiştekî din dixwazim bînerê me pê bizanin di nav destxeta de ya jî ew destxet behsa hemî beşên jiyanê dike belê dikarim wisa bêjin belê belê hene hemû her di her wanê de hene belê belê zêdetir mecara din jî gotibû em ê ew bikin yani bernameyê bê de em ê pêşkeş bikin mesela hinek kes rabûne em bêjin bûyeran nivîsandine belê dîroka wan tarîxa wan nivîsandine filan jê qewmî ne wek lîste em bêjin çêkirine em bêjin ev kêrê dêrok nivîsan tê em bêjin destê me de destxet hene ku behsa jiyana şairan dikin ku heta niha li Tirkiyê behsa wan nehatiye kirin behsa şeîrê wan nehatiye kirin em wextê ku em tiştekî wiha pêşkêş bikin ew kesê ku li ser dîroka edebiyata Kurdî dixebitin yan jî em bêjin kesên dîroka navdarên Kurd dixebitin dikarin çi bikin dikarin ji wê îstîfade bikin danî mebesta wê ew e li vir belê em van dide dirêj nekin em ew bikin îca destxetekî din jî dibe şirûveya Abdullayê kurê Heyder e li ser Lariye Hesen Bayazîdî yê kurê Mehmûdê kurê Mustafa li bajarê Erbîlê di sala 1823 da ew kiriye li ber destê Mela Ebûbekir Efendî ew Mela Ebûbekir Efendî jî gelek meşhûr e melayê kiçik jê ra dibêjin ew kesê ku di medreseyan da perwerde bûne baş zanin melayê kiçik Seydayê Mela Yekî melekî Seydayê Mela Seydayê belê Seydayê ew em xelet nebêjin melayê kiçik ku gelek Ebûbekir Efendî yani Seydayê Mela Ebûbekir Efendî ku navekî wînê ew jî melayê kiçik e yani melayê biçûk
و کسی کو مدرسه دا پرورده دیتنه زانین یعنی آگاداری آن جوی کسی باشه یک کاتن شروع عبدالله کره حیدر لسر لالیه جاردن او جی 1912 ده بچک نوتره و بوی آوای او اما دوام دکت چه و مدرسه او جی ده مدرسه اویدا مدرسه تالی شده هاتیه نویساندن و اینجا دستخطک ما آدنجی عبدالرحمن کره مولانا ملا اسحاق yani şeyde gutyak ku mümkün ku mela İshak be le havleri le medrese havleri Nübistan'da ev çipçek tarihi ava zede neve o yadlıgındı İran'ı gutya şeyde gutya ihtimale kav Hiram be yani o lur hatya Nübistan'dan يعني حرفا ألف إذا كنت تشتي أم بحث بكم بكرتي أمن أم في زيادة بله كرم أم بين أوي بين داس خطر سيداي محمد علي قرار ضاغط بأز رجع شوم أو بعضاي أو داس خطر كو أو كتاب خالية نابي صدام كو أو كنا شو ملور من أوكر من دسختك ديت من لينري دسختك بالا مكيشة اللي بفارسي بالنافي فارسي دا يعني الرسالة بالفارسية يعني بنافي كو هاتيا قيد كرن اللي أوي نبيسكاري آمدا كاريوي وكو لمن غريب نهات نبي ملا محمد الملقب بابن الحاج هو هناك معلومات معك وكي عالمكي كل جايه من داخازاوي اويكر من مرخ كلمه داخازاوي دسختي كو دبن رقم كده او كيرو هات بو قيد كيرن بدمكو من فكر لناباروكاوي نيري من ديتكو كرديه او دبن ليستايا نابي فارسي دا ام بيجن هات قيد كيرن هادوي خصوصي دا جاز خازم كان بكرتواني كان قطران بيجم اف بويراكو بريز سيداي محمد علي قراداغی لراساتیه دیروکا کردان دا نه تشتکینویه نه بویرکنویه از بخواد زانم که بدهان بویر وها قومینه ام بیجن کتابخانه عثمانیان دا کتابخانه فارسان دا کتابخانه عربان دا او برهمین که ایجا عالی سیدای کردان و عالم کردان و حتنه آماده کرن یعنی جی لبر دستخطه کردن لبریان کتابه کردن هاتنه نویساندن وقتی قید کرنه اگر امحان نکر بیجی ام بیجن بچک بلکه مرحمت لب آوه کدن خواستنه امحا بکن نه بناوی کردی بناوی ام بیجیان فارسی یان عربی قید کرنه بگمان اوجی او کسی که ام بیجن لسر وان دستخطان بخوازن لیکولینی بکن بخوازن دستخطین عالی زانا عالم ملای کردان و کوهاتنا آماده کرن که لسر مجال جدا کردینه چقاس زحمتی ده او کسی که لسر مجال وها لیکولینه دکن yani düşüne ku em bêjin qarta ku ew qarta ku ew berhem em bêjin dibin navê qartê de ku hatiye qeyd kirin düşüne ku mirû li qartan binêre mirû mecbûr e em bêjin bi hezaran destxet û hemî lib û lib û em bêjin dibin çemra derbasike bizanin ka kîjan aîdê Kurdan e ev jî karê lêkolînera gerek ev jî bi coreke din bi awayekî din jenosîde birastî ez wisa ev jî jenosîde yani wextê ku tu bixwazî malê milletekî em bêjin berhemê ku ji aliyê alimên
ملتکی و هاتنا آمده کرن بوی آوای دبن ناوی دن دا دبن ناوی کو ام بیجن نوارو کان پیدا کردن نوارو کان گله زحمت به ده کتابخانه دا قید بکی evji جورکه دن چیه جنوسیده بله دبی من وقتی کولینری اوه یعنی کردیه و دستخطه که صد هفته شش بیت شعر دهنه بله هفته شش یعنی برهما یکی ده yani ev destxet 5 berhemin esas beriya ku em ew bikin yani belki bi Saragavda dibe milyonerik ku ev berhem 5 ev destxet divê destxetê de 5 berhemene di berhema yekê de dibe milyonerik ku 176 beyt şiir hene 176 Eca çiye ev berhem عقیده که کردیه عقیده یعنی عقیده دوزانی که جارا پیشی که قاسی از زانم برای احمد خانی نویساندیه و بکرتی بشیر اوجی عینی منظومه یعنی بشیره 176 بیته ایجا tabi اوتکه یعنی دریج بحثا اوتکه بحثا ام بیجن کسی که و نویسندنه بحثا وان دیگه و پشتاجی او کسی که لسر و دو کس لسر و اوی خبتینه لسر و عقیده خبتینه و یکی مع اوی الشيخ معروفه كوري الشيخ محمد سياغويزيه یکجه و آدودیان جی سیدای اویه سیدای حاجی الحرمین حاجی شیخ شمعه بناخوی بانیه یعنی خلق بانیه اوان هر دوکان لسر به عقیده هم بجین خبات نکرنه حتى سيداي شيخ محمد سياغوزي معروف يعني شيخ محمود سياغوزي لسر زيدا كريا لسر زيدا كرناوي او تشكو لسر زيدا كريا بإشارات دايا نشان يعني دوی وقت دا ام بجن 300 سال یا 500 سال برینها تشتكي وها زو نهات يديتن لما علمكي هجاب يكو تشتكو ام بجن او كسيكو وين نويسان ديه جيكو ويل سازيدا كريا ام بجن جدا بكه بقلم اصور او تشتكو زيدا كريا داني شان ويجا ام دريج بحثا اوي نكن يعني عقيده اويه ام تقارن ام بيجن وها كانت بيتان جي بخونن يعني بالصورانيه دي كرمانجي قال نسكي كرمانجي امرو قال لك حتى وبكا جي فهمك يعني كتكي كرمانجي اخف قال لك راحت قال جي فهمك دبي أول استدابة ناوي لله زاني أتشتي ديني نشوى بس حمد وثناء الحمد لله أو جار صلوات بالسر مصطفى هم آل أصحاب أرباب صفا يعني بيو أبوي دوام تكتشي إجا بشترا الداوية دا أو دكا يعني باسني سيدة ملا عبد الرحمن پنجونی ده اجبر کو او کسک کو ام بیجن یکو ام بیجن وی کو نویساندیه و ایجاد دوی اوی دا دوی پاسنی دا تشتی بالکش نویساندیه یعنی تشتی هری بالکش اوه کو بحثا 12 علمان کریه ده اوی دا ده شعر خدا یک همی او کریه یعنی دایا خویا کرن hani pastê mera Abdurrahmanê Pêncûnî wextê dide dibe
خصوص علامه دور زمانه بنجوین لقب ملاء رحمانه يعني او لقب بنجوینی دبیجه دبي جامع علوم متنوعه شامل اصول متشرعه جاء عربي زيادة هدايه جاء تسر ورع دينداري مشهور عامه ماهر الشرع علم كلامه يعني شرع وكلام كو ام بيجن جوان دازda علمانın لبر بحثكه وجاردن ددومينه دبي صرف بلاغه وبيان وحكمة لغات وتفسير وحديث وحياة ده نابي اوان نابي وان دازda علمه كوتي دوتيه نحو معناي حديع أصول بديع أصول منطق تجويد طب دفع معلول وجفر جغرافي زيان زيا أو باشنات يخواندن أسترلاب وأسترلاب فرائد وعروض هم علم حساب يعني بيوافي ام بيجن بحثا شعر خدا وقتكو دما اف سيداي اوي يعني ما بستاي او دبي اف سيداي ملا عبد الرحمن ام بيجن اوي بينجويني دفان دازدا علماندا او قاد ماهر بيه وما بستا سركه جبي اوا يعني الفرجي ام تكارن ما مست الفرجي ام تكارن بيجن كدوان مدرسه دا اف دونزدا علم بالتايبتي هاتنا خواندن و پرورده کرد. بله راسته. جا برهما دودیان بیتول حشته يعني بيتك بناوي بیتول حشته و اوجي جالي شوق كتكي ناوي شوقي و كو بناوي عبازده يانجي ابزاده كو برود كار بخونه وی او کریه نویساندیه و سیداد بیچ کمی فی اوه و برهمه او کریه یعنی یو چاپی آماده کریه حتی چاپ کرد. بله. و او جی هنک او حیاتی دا ام بیچ وقت شعر ام بیچ داویاوی تنه ام تکارم بخونن باقی همو حیران رسول احمد دبی دعوت قبول سرخوش دبن اهل ملول داخل دبن لجنتی داخل دبن به امر غفور در حال دکه شوق سرور شعر و غزل شکر شکور شادی لبا امتی yani بیاوای بجن برهمه دنیا کی بیاوایه برهمه که دینجی هیا کما گودو پنج برهمه دویاوی دا بله اس بله اوجی تذکرت العوام جی جالی سیدای ملا محمود سیوچی و ام بجن هاتی آماده کرن جاردن سیدا کو ویجی جویرا جی چاپیرا آماده کریه اما تنی بحث بکنم درسته ناسا کرن برهما چاران جی عقیده کردیه یا پخشان yani امزانم کو mesela پخشان نویساندن yani nesir نویساندن دناب millet anda gelek درنگ دست بکریه ev akideye han nişane ke ku dinav Kurdan daji em bejin dinav rawşen bir kesin ku li kuliner li ser pexşana Kurdî nesra Kurdî ku li kulîn dikirin qenaata wan ew bû ku em bejin pexşana awil a destpêkî ku bu Kurdî hatiye nivîsandin yani bu Kurdî wextê ez bêjim mebestan bi çar lehçeyan mebestan bi çar lehçeye jî xebata Mele Mehmudê Bazidî ye ew jî di sala 1856 da li ev ewahan ev eqîdeyahan a ku bi pexşan hatiye nivîsandin vê îddiayê ew dike pûç dike ji ber ku qasê ku li vir ew kiriye takriben 200 sal beriyan ha yani 35 sal beriya Mele Mehmudê Bazidî ev berhem hatiye nivîsandin
ev jî ji bo kesên ku diwarê nesra Kurdî da pexşana Kurdî da lêkolînê dikin ji bo wan gelek giring e. مامۆستا بتکارن هەنێکی ئەو کێ yani معنا پەخشانê hinekî firêtir behs bikin. Pexşan nesre yani wek ku Tirkî bêjin düz yazî. Yani ne şiir. Belê. Nesir yani. Yani nivîsên bi nesir ku hatine nivîsandin ji wan re pexşan dibêjin. Ewa pêncan jî ev kitêb jî Mehdîname ye. Yani Mehdîname ev kitêbî han Kurdî ne ewin yani ev bêjin ne Erebî Farsî ne. Ew jî ji alî İbnül Hecve hatiye nivîsandin. Şeyda divê min evê di sala 1975 da ji çapêra amade kir û Kurê Zanyarên Kurd yani Akademiya Zanistî a Kurd Başûrê Kurdistanê em nakenin nav firehî behsa wî ji aliyê Kurê Zanyarên Kurd ve di sala 1975 da divê hatiye û kirin hatiye çap kirin. Yani destxeta ewle ve pênc berhem têda bûn ez jî me bi Kurdî karî em behez bikin. Tiştekî ewkek din jî dixwazim bînerê me bira hinekî serê wan ewktir be Mehdîname yanî çi? Mehdî em zanin ku di gora baweriya wê dibên ku Mehdî tê rabin û nizanim dünya nexweş dibe pişta Mehdî radibe û em bêjin her derdibe biheşt her derdibe û em zanin yani wek ku em bêjin dirêşen yani hewa yani merib kare bêje hewarekî ku li gor bercewendiyê mirova ye. Belê wek tiştek wisa belê. Îja ev destxeta ewil ev bû. Yani em dibînin ku destxetek çend ropel dikare jê derkeve. Yani em eger hemû bidin ser hev nêskî belkî dibe 700-800 belkî zêdetir jî ropel. Belê. Îja destxeta dudiyan ku îro carbin em ê pêşkêş bikin ew e li ser hînkirina zimanê Erebî bi Kurdî ye. Îja li vir li ser zarfê yani hoker yani navekî din bi adverb sekiniye. Yani evê da di Erebî da hoker di Kurdî da hoker çine û biyavayê yani biçek giran e test ez naxwazim ew bikim yani em bêjin kesê ku mesela gramatîkê da ku em bêjin ewekî wan tune be em bêjin mereqekî wan ya xebatekî wan yani xwendina tekstê li ser evê jî li ser kaxizê jî ku me amade kiriye bi kurmancî bi rastî ew e biçek giran e. Yani bi Kurdî em vê dikarin bêjin ku ev teksta han yani ev destxeta han li ser hokerê ye hoker yani adverb yani zarf ku em bêjin Tirkî ku niha navî danîne belirteç û ji berî em tinê em bêjin ew kesê ku li ser ew ê ku dixebitin ser ziman dixebitin em bêjin dîroka em bêjin gramatîkê ku dixebitin dikarin em bêjin ji destxetekî wiha çi bikin jê îstifade bikin yani. Belê. Xwe mebesta me jî me serî da gotibû ku mebesta bername me jî ew e ku em materyal em tiştên ku berdestê me hene em bêjin agahdarî li ser wan bi Kurdî jî ve bidin kesên ku dixwazin di vî warê da em bêjin xebatekî bikin çi bikin ji van ewan ji van destxetan em bêjin îstifade bikin. Yani bi berreyekî li pêşiya wan ku bizanbin ka çi bikin. Belê. Tinê yek hevûk yani yek paragraf ez dixwazim ew bikim yani min kurmancîya wî çêkiriye yani çawan ew kiriye çawan em bêjin dest pê kiriye. Tu bizan min zêde ew jî yani wek kurmancî yani ew divê min zêde dest ew jî nedaye yani em bêjin hinek hevû hinek ewan hinek pêjeyan belkî min gotinê sadeyî û ku bêfehm kirin ew kiriye nivîsandiye. Divê tu bizan hingê eşya yani
İdina öyle dünyaya da hene yani hangi eşya kudu dünyada hene بله zarfın yani hokerin adverbin zanin بله yanji gayri zarfın yani gayri hokerin abi havayı ders bekliyor. Yani hakit diştin dünyayı لسروی عرضه هنه یان هوکرن یان جی نه هوکرن یعنی در زمان عربی دا هوکر دبه جوره یک object yani serve بکردی yani بله bu havayı devam diket şey yani وقت ممكن ام بيجين كسي براسيكو سر جراماتيك سر جرامري ام بيجين خباتك يوان تنبه ام لفر ام بيجين بخونجي belki بالوان نکشینه بله بالله کشید اما تنی ام بی آگاهداری کرد ام بیشن او دکتر بی دست خطی ام بیشن پیشکش يعني دستخط بگشتی لسر فلسفه بله لسر گرامریه بله گرامر کردیه اجا ام بینه امی ایرو کشکولک یو بکن کشکولک بحثا کشکولک بکن ev keşkul darülsaddam lil mehtutat yani ev besxatin ku ev kitapxane tede hatne berhevkirin yani بله vakti Saddam da navi dayine ev kitapxane Saddam dibir rakama 30,930 andaya u keşkuleke em bejin Kürdiye u keşkulek bin Seyda'yı Mehmet Ali Karadağ'ı gutiye keşkuleke gelek kecaya Ali du kesan ve hatta se kesan Seyda dibeci hatiye ve nivisin yani hatiye nivisandın dibe yek Muhammed Salih navi keseki navi xan nivisan diye keseki navi Muhammed Salih şehrin ku dvedanın ev ناوی شاعران جمعین ها بیجن یعنی شعر کیجان شاعر دوی کشکول ده نه به بحثایی جی بکن دبی گل لک بریک و پیکو کریه نویسان دیه حتی دبی yani اوقاس هور گریل سر سکینیه رابیه زیر زبر کریه ام بیجن نویسا خواه yani زیر زبر چیه ام بیجن harfi bidenk yani o noktalama çiz yarat bejin. بله Danyeser ku em bejin kesik ku pişti ben ev tişti ku win visandına ya rast bixwînin çünkü ev rast nivîsîna Kurdî ya ku îro heye ku harfên dengên bidenk tê de hene heya 5-6 sal beriyan hacı qasek ku ez zanim eger ez şaş bijim bila binarê hêja qusurê nenerin de 200 sal berê naxwa qet tune biye yani ev piştra bi taybetî pêşî soranî da ku ew dest pê kirin û kurman jî em bêjin ser wî şopê meşan tiştekî gelek hêja ye ji bo xwendina alfabeya erebî rast tiştekî gelek hêja bî û imkana şaş xwendinê ji tê radike kesê ku a dûcan ku cardin divê keşkulê de nivîsandiye dibe kesekî navê Ömer Erbilî ye û ev keşkula han Seyda dibe 180 rûpele 180 rûpele evîca behsa evet ke yani çi yani şehrin kîjan şairê divê keşkulê de hene beriya em tiştekî dî jî bêjin dibe xuyê xwedanê keşkulê nekevşe lê dibe kesekî navî wî em xelet nebêjin Abdurrahman ez bawerim em ew şaşekî Abdurrahman Bayadî Belê kesekî navî Abdurrahman çend cihan muhur li evê xistiye
مهر سر کشکوله مهر خاله خصیه کشکوله دا بحث نایکن او کشکول آکیه لدبیج بوکو وی کسی بفی ناوی مهر چند جهان مهر لوی کشکوله دایه من جی ناوی دانی کشکول عبدالرحمن yani بمناسبة أو يعني بجمهور كو لشان جان لدايا فيجا أمي بحساوي بكين كا نافاروكا ويدا شعرين كيجان شعري هبونا إجا أم بريا نافان بيجن أويكو وكيكو ما بحث كر أو كسين كل سر ديروكا أدبياتا كردي أو كسين كل سر نافدارين كرد دخبتن ev navihan çıkaz mühim yani çıkaz geringin yani burası kıymet avan mrun ne kadar bipive o şehrin van kesan jiyan bejin dve keşkule dahaya yani ihtimal gellek jivan şehran hayanha tüccinat bine başandın o ev yani jibu edebiyata kurdi burası jibu diroka edebiyata kurdi hazine ki jiyan bejin mühimtire geringtire Böyle zebuni yani demek dediğin ku şaraki Kürt hebye nazna ve zebuni embejin şehir nevisan diye. Böyle. Yekedin Mirza Şef'i. Yekedin Ahmet Kure. Yek Melevelekhane. Adın Tali'iye. Yekedin Mehmuriye ev gelek juan navi evin navin ku mexlesin ku de şiire de bu karanine yani ev naznavi ku de şiire de bu karanine evin yeki veli divane şareki bina buden ye lehçe goraniye ye gorana yani elbam jiye hani min avan kiriye min latinize avan kiriye o daire dahtakirin yani Ali kesin goranizan ve daire dahtakirin bamene. Yek Kürdiye ev Kürdi gerek meşhure malbata babane o se devra nali jaye şareke gerek bina bu denge. Yek Rancuriye ev tev naznavın. Nali şu em herkes zanı. O Faka Abdullah'a yek. Yani şehrin Faka Abdullah diye keşkule dahi. Edin yekenavi Aliye. Avcunada. Edin Şeyh Rıza'ya. Şeyh Rıza Talabani ku em tev belki gerekes ku navi o gerek Cacil İstanbul emayalı em bejin ducar neski tehsalan vandaramaya. Yek Fünuniye. Edin Khane Kubadiye. Khane Kubadi jiyem zanın ku gorani şarekiye ve Besaraniye. Yek Mevleviye. Mevlevi gerek mühime. Burası min divanavi divanavi ev kiriye. Min amadet kiriye. Me daya dahta kirinci. و نزدیکی 1200 1300 yani bu kitap 1500 روپل دبه از هیویدارم دمه که کرده او yani bir kere berdesi kurmancı akıvan ama Mevlevi gele şareki meşhure girince burası yazdan yani mürut karı çend programan çend bername yani ser Mevlevi amade bike hem o şahsiyet gerek mühim ya o şahsiyet yani hem beci musabiye Liba embejin mirin erdelan, liban embejin berprasyarin devleta embejin vakti devra kaçari da koviye hürmet ayı girtine. Yani reis hürmet şera girtine vakti problem ekşibiye jibu hala problemi Mevlevi şandına. Yani keseki netine embejin şahareki bina buday o şahsiyet ki gerek mazlum girin ki civata kurdi biye. Hacı şu em tev zanın ku Hacı Kadri kuye u bi avay ew dike bi avay ew kesin ku şe're wan u divê keşkûlê de heye
و بحثا کردی کریه و دبیجه بر همین چند شاعر فارسی جدایه لی بحثا ایوان نکریه یعنی شو جمعه جدیده نکنه جمعه لازم او کردینه بله ایجاد دبی دست بکاوی کشکولی کو ام بیجن شیخ حسین قاضی کو او کد داویه دا او کریه پرچشیرک نویساندیه بفي عوايه او نجبو خاطري شي حسين قاضي از نخوازم دور درش سر بسكرم شخصية كي هيجا محبادة كتاكي جالك هيجا نافدار عالمة كي جالك مازن ها بفي عوايه الى ام تخازم او شاعر اكون بيسان ديه لبر بخوينم ببينار هيجا بار بكم يا رسول الله دل جخم خستم معلول بإلة إسيانا جستم أو يعني بشك أم بيجي بالتشريف فارستجة بش بهر خم حجران شكستم پایه إسيانم جبل حد ويردن يا بيوا دريش ونويسان ديه وحتى داوية شوى وكشكورك وإيرو أمي بحث بكين و جبر کو مهرا لسر ام بیجن ناوی کسی کو مهرا خود لسر دانیه ناوی عبدالرحمن بویه سیدای محمد علی قرداغی ناوی کشکولی کریه کشکولا عبدالرحمن من ایرو و تشتی کو امی لسر بسکنن و اف قاسه هیویدارم کو دبر نمکتن دا ام بکاربن لسان هناك تشدن بساكن اجا برساك تشتكى سرسرا بري قالك سباس مالي افا ام بنرن كا اگر تبني ياجي برس ياجي تشتكي هبن بنران كو بنورن سركران ام كيف خوش بن لا انا لي جورد بيجن تشتكي تنا ها باشا ام جي بيجن قالك سباس بنرات كم كو افا ساعتك يبمرانه هیوید کن جوی پیدا به پرسو و تبنیه خواه بمرابن دیم زیده تر کیف خوش بن بله برز زیافجی ام جارکی دن سپاسی تدکن و سپاسی میوانداریات تدکن و ناسینن کتل سر ادبیات و جا کردی و دیروکا مدرسه دامه ام جارک دن سپاس تکن و اگر هبه گوتنی خواه داویه بیجه امی گوتنان بله گلک سپاس اجی گلک سپاس که بو چارپل بدیایی کو فرصتک در فتک و ها زما ام تشکو ما آمده کرده هم ببینرن هجارا نابجم کو خباتک گلک گرینگه لی خباتک گلک مازن نابجم لی ادی تشکی بیجم بلا بینرن هجا هیوی بن برنامه بیدا ما شعرک دست خطان دا پیدا کردیه شعرکی خلقی حکاریه حتی ها تجی ناوی درباز نبویه و سیده محمد علی قرداغی شعر ویجی قسمک وشان دیه داویدا هیوی بن امی بحثا از ناوی ویجی نابجم امی بحثا شعره کی گلک مازن و حتی ها تو کسی ام بیجم بحث نکریه دسایا وان دست خطان دا کو دست کتیه امی بحثا بکن بحثا شدیجی بکن گلک سپاس و شب باش و ریز و حرمت جبو بینرین هجا بله ام سپاس هوالن پشت اکران جیت کن که خدمت کرنا حتی ها و هر ها جارک دن سپاسی بشتاران بینران دکن مالوا آوا لهویا مبن دو هفته شون دا مگو هفته پیش دو هفته جارک امی برنامه خواه چه بکن دیسا دا عینی ساعتی دا عینی روژی دا لهویا مبن و بمنن خیر و خوشیه دا حتی جارکی دن امی هفته بینین سپاس مالوا آوا سپاس